Mwathikirira wa Peter Munya tawe James Mutia na ariritie kuthurwo kwa Munya ta munini wa Raila baria augite mani monto mathirire Mutia na augite Munya nethiritwe ari muruti wira wina igweta ona kwithirwa agikathwo ni Rais Uhuru Kenyatta na kuguti na nkanja yawe kuthurwa ta munini wa Raila nongerete tu mwanka Munya angibuta wira nikenda twika munini wa Rais namo akarima kuma igembe makiwaga kethirwa te Munya matigwa tambaru Azimio na makathamira Kenya Kwanza. Kithurano kinene nthiguruni ya Kenya mwanka Nandi gitigerie mieri iri yaki na ntuku inka iguru ruteto ruria rukwarirwo ni baba ingi na rwagitie toro arwiri bagiti kia uraisi umwe ari mutongeria wa ngwataniro ya Azimio tawe Raila Amolo Odinga na wa Kenya Kwanza William Samoei Ruto ni no umwe akorota ta munini wawe Orota komunini na kugukethura kuri na uge bunene bwa siasa cia omwe wao ngerekano kiri Raila Amolo Odinga uria ni baba ingi bakomereria mata gutwika munini wawe mwathikirira wa Minister Peter Gatira Munya tawe James Mutia na regene na ngutu iri gutamba ati Munya atikiri baria bendekithiritwe gwana tekia Deputy President ni Right Honorable Raila Amolo Odinga wena President Uhuru Kenyatta tinga theti kueyana na timindi kueyana bo mando ya dege ngatheti na ya kwanda wake media kwanda kura nto betu ba yuke ya uma hoteli sira bwethua Mutia alitariria ati Rais Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga ni babangire thirikari otene na Munya gwikirwo ithabune ciegie mutongeri wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka Raila atienda ikwiringa nthika iri Raila ibare ya Kalonzo Musyoka na bachindwa batemeo choka ticket ya rengi kama chokre combination abachindirwe nere mono mutethia kutha i combination yombo tethia ila chindete ki na nyeto chwa muntu ne nyinya campaign na muntu umbeto chine dene Kenya na muntu umbeto kulitangui roitete ngune ne Kenya konekana tungi ipita Munya na inya Kalonzo bakia ke nyuma ke Azimio na babange bayire oro Azimio ne twireo na ne are kubangwa kumuntu amba yarukire manto yathirie gwethi atia yathirie kubango manto yabangura kitambo Peter Kenneth nawe atingana na Munya kinyaba kwa nakatukompe Munya na Peter Kenneth is an insult otemeo kompea muntu wale Peter mwemwe na muntu wale MP miaka 10 Munya ari governor achoka chama ni mangavana ndene Kenya Munya kwa minister na residence minister uko lengo cha Munya kuo kompea waziri Munya na Peter Kenneth. It's not fair. Martha Karua na bangi no tau. Anto bichi Karua mutongeria to mwa heshima lakini anu bichi wempoi nyecha ku resign. No anangero yetinya ntu weyo ngoya kwa pisho ka resign akumetene. Mantu yothi ya kolelu ati na kiria kiriona ndi ni rwena rungi rwa kirima gia Kirimara tabo Agikuyu bagwate Munya mbaru ari mumiru. Bato Mount Kenya West tutoro ba ikangwe tutoro ba support. Tutoro ba support da chonere bakwendete milioni yeto emwe iyo to mabachinda kuna bo vaibo to kuwa iba choki mukono totemeo tutoro ba support batwe na bo tira kinya batu support weru siasa nacio ciri cia gutarirwo ithabu na rioneria namba yani ni baiku baingi Kindurijo Agikuyu ni boba ingi aria bali na ringi kura nkuruki ya milioni 5 kugwanithenwe na Amiru baria bali na milioni 1 na una kuntai ikagwato kethura Raila athura Munya ari mumiru Agikuyu bakaigana we kana noka agata migwe na nchoro gutejaniria mbau amwe na Randa bantu tuturo supporta kuma itara Kenyatta na eko riumete ndefte nyingi na tuturuwa atire ndene Meru itu support ne ko officially kinya president wengo na mu advice rara mura karombe tikia ngavana na utumba gura muntu ari karombe tikia ngavana usoko mu kaure ngi mura karombe atiewe tikira nda so kya kuthira na erura atirombe tikia ngavana na ruare turi twirigirite ethra deputy president na ile romba retu nikuthira kya kuthira atia deputy president Meru county Azimio ikethera na thina muno akethwa atithurwa tafadhali tuomba kulusibone na muno. Dennis Mugendi, Weru TV, muciini o Maua, kaunti ya Meru.